paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanen nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Enteng, nadadailan day to'y ref. Imbes alumamiis, pumudot mo tan iti unag na. Nabayag nga minin day takay. Ginatan ko pala day ta idi World War tao. Naa. Ingka patarimaan. Nangina ti bayadan o ipatarimaan. Kat, anya ngay nga rod ti usarenta. Ay di ko arog. Tanalay nga agtarimaan day di aka anak. Jay samot la aglatlat ti at tricycle na ti ammo na atarimaanan. Nalaing day jay. Agure ka tayo nakayaban. Kanya nga tinakitam aperdi day tarif bay. Mabit lang ang Kyle. Takita pa ti Perdina. Lukatam sa mo irekap ti ruangan na. Aha. Kat saan mo't aday tarwangan na ti pirde. Di. Ina. Ay. Isumot ti ko na kang Kyle. Aya. Aguray takita dito unay. Ah. Nalakalang day tao. Nalakalang dagtarimaan iti ripe. Sungarod asikati na yabak. Taamok analaing ka. Aha! Amo kon ti dadail day iti ripiaw. Ay, naglaing ka. Tanakitam adagos ti dadail na. Jay tornilyo na ang Kyle. Apay ti turnilyo. Nalukay. No nalukay di pa irotam. Sana basta-basta pairutan ti tornilyo na ang Kyle. Apay ngay. Mga lakan ay iti place ta nalpasan. Apay? Kasla tricycle? Apairutam laang kat nalpasan? Anya nga ro ti masapaw. 5 gasot ti masapo lang Kyle. Tapno mapairutan ti tornilyo na. Naa. Mangted ka pa iti 5 gasaw. Tapno pairutakon. Sige, mangtid akon. Ang kamangalan Naa. Una, nakon. Kwarta pa ilan ni antim titid ka. Tawan kwartak apulaos. Mayaten day to'y ref, Enteng. Mayatin na ta tinarimaan ni Kwaraw. Na, nagbiitan at tinarimaan na. Nalaing at talaga day jay kung nagtumay. Padasan tantuman no talaga ang mayatan. Ala, isaksak mo nga rudan. Una. Sulit ti imbayad ko alim magasat. Data, nakasaksakan. Na. Apay kay, tumaray mo ng tirip. Rumuwarin! Ay, labdam Enteng! Napartak Kasna tricycle! Ara ko pa Enteng! Tapno saan at umaray! Diyak ka ba ilan dungaw? Tulungan na ka! Aglugar ka ni Jaunag! Mapantag pasadan takas la tricycle tirip! Maray, nasaya at matanang lukat ka, anasapa. Wan atap no makalako ak, Maray. Kabarbaro ti ref ko. Ay, imbag man. Ay, kita agman. Dayta man na dakkel aref dayta. Hulugan. Nagpintas nga agpayso dayta ref mo Automatic siguro anya. Ay, wan Nga, apay dayta iggamuan nakasupot, Maray. Ay, kwa Maray. Umay ko man iparef. Ay, timing. Takabarbaro dayta ref mo. Anya dayta aya? Ay, si daon man ni Enteng. Karne ti manok. Lutwak inton bigat. Iso nga umay ko pala iparef. Ay, katuan Mare. Dayta lagayam. Ang apay jay review aya. Naperdi mat marikwanang. Impatarimaan mi kanikwarog. Ang kaskas di mat anaperde. Aya. Nan, yawat mo nga rudan kanyak ta irefkon. Tapno saan ama perde. Ano yan nga tayo ti Perdi na ito arip.
Ay, di mo man sirip-siripin tirip, may. Di mo mo't amo at harimaanan. Saan aya? Eh, pinagbalin mo at tricycle. Ay, luko ka. Ay, ang dangamin kurang na, Uncle. Kurang ti tornilyo na. Kurang jay 5 gasot ngayong bayad mau. Apay kurang. Pagbali naman sa ngaribaw, kitaam, matarima na dagaw. Ay, saanan. Ibusim lang ti kwarta ni Antim. Amok tagtarima ni Tiray. Di mo sagsagidan ta mga nutumaray manan. Amok ko naklangarudang. Na. Awan tumot nga mintibilib mo kanya. Ay, saan? Basta di mo sagsagidan. Lay, Maribanang. Adda kamot dito itersina ni Marikwanang. Wen, Maray. Ada nga min alaek. Nay, apay ko kumaray. Imbag man ta nagkikita tayo manin nga kukumaray. Ay, katuan Marikwanang. Umay ko man alaan dya imparef ko, a karne ti manok. Ay, uwan na maray. Mabitlaeng, taalaek. Nagparep ka kin ni Marikwanang, Maray. Wen, Marituyang. Nangagkukait akar ni ti manok jay imparep mo. Oh, dahito yan. Adto yan timparip mo, maray. Agyaman Maray. Awata mo, ato'y karne ti manok mo. Ay, agyaman manayn. Ala, agawid akon, tain naklutwan to'y karni ti manok. Na, ulit-ulitin na akar ni ti manok timparep na. Ay, katsi ka ngay mat, marituyang. Anya ti umay mo gatangain. Ay, sana ka gumatang Maray. Umayak mo't agparef. Anya? Oh, di mo kunaan asaan amabalan. Gumura akan ka. Nay, adaya mo timbaga kasaan. Anya karni day ta iparef mo aya. Daytoy laeng, oh, nakagarapong. Anya day ta? Bugo, oh. Unay mo daytan. Sapay awan ti kalub na day ta agarapon. Di mo kunaan adi mo kaya. Ay, sabali ak no siyak ti gumura Maray. Makatawan asaan ka akasasaaw. Jak ipaidam ti ref ko, maray. Ang nabangsit day ta no ikabil ko iti ref ko. Inak man laengan. Ha? Na, ay, agsubli ka, maray. Itad mon kanyak day ta. Ta i-ref ko. Ay. Hehe. Aday ka. Kaanaw nga umay mo alain. Di tanan na. Anya? Umayak tulat ta mga lano kasapulak ti bugoaw. Nagligat na talaga no awan ti ref. Narigat talaga, Uncle. Kung nagtumot nga minatarimaan na ka. Ay, saan? Ipilit mo manit. Nay, apa nga ikatam day tapos ti sumangkay? Nalpas tayo mutin anangan. Agawid akmatain. Alaam na ti postiso. Ha? Ananuwak day ta? Idagas mo di tirsina ni kagawad ko adang taipares mo. Anya? Uy, kabamain mo ta, Uncle. Antay, apay. Ay, basta alaam mo, no, niya ti imbagak, alaam mo. Ay, balkutan mga rod, Uncle. Ay, kagawad ko nang, mangrikap ka kadain. Wen ata na rabiin. Ay, himbag ta pinartakak tinagna. Ada ipaparip ni Uncle Kao. Anya day ta. Aw, day tawi. Ay, sos. Pustisaw. Huwan kagawad, di na ninsupot. Na, Irip mulat ta kanaon. unay mo't daytan. Pati pustisaw. Madi agat bugoong ti imparef ko apustisaw. Na. Ay. Saan kan nga agrire? Tamakireref ka laeng, inteng. Ay, dahito ito pa'y imparef ko akar ni ti baboy kat agat bugoong. Kaslamutin nanganak iti sa nga dram abugoong. Ni kano ngamin marito yan. Nangiparef iti sa nga garapon abugoong. Ay, unay mutinday jay amarito yang. Agpapada tayo matgayam ang makireref kan ni Marikwanang. Papananta, Uncle. Ay, basta sumurot ka. Tainta alain jay regalo jay gayam ko nga ulo ti kaldeng. Ha? Ulo ti mikmek. Wen, nalawag. Ay, intang harutan na, Uncle. Darasam ta mga no agbabawi jay gayam ka. Aglugan ako iti tricycle. Tapos aglugan kan tayo start ko matap. Marikwanang,
Adak dito, marituyang. Anyat masapul mau. Nagsapa ka matan. Kasla kaririing mo pa'y. Mabisinak nga main iso nga imayak. Anyat gatangam. Umayak lamang nga la iti imparep ko abuguaw. Nay, daytoy ti kargaam. Malukong abasay. Na, di mo pa'y laalaan amin nain. Ay, saan amaray? Umayak tumanin mga lainton pangal daw. Wan. Iparabaw mo di talamisaan dyan regalo tayo kumpare ko araw. Tapno makita ni Antay mo. Nay, Ap, anya dayta aya. antay na. Nagdakkelan nga ulo ti Kaldeng. Adan si daing tayo iti makalawas. Anda na pahisara na. Madadaol dayta ah. Saan ang madadahil ta iparef tayo? Ay, isumot ti pampanunutan, Angkal. Ingka iparef ko araw. Unang kal. Gure ka. Apay, Angkal. Mga lata iti ping-ping na ta ituno. Na. Itunok man. Ay, sige. Nainayo naman, Angkal. Kaya't kumatday ta. Na, si bubukal nga ulo ti Kalding day ta iparep mo, kwarog. Wine kagawad. Na, buo pa'y malatasara na. Saan mo't nga minakaya tapaikat ni Uncle dagiti Sara na? Iref mo pati Sara na. Ay katuna na. Ay, saanan nga umanay dito yung ref ko dayta? Unay matan, pati Sarsara umayo iparef. Awanan ano kasta? Maperdin da ito isidaan mi kini Uncle Kao. Saanen akayat ni Marikwanang nga eref daytoy ulo ti Kaldeng? Hindi na kaya tantay. Dakil ka nuunay. Saan nga umanay itirif na? Na, umimot-mutan. Ado ka nung amin ti karga jerip na. Ay, kasla saan kami nga agkumari no kasta ah. Kasla kastan. Ha, gumora akan kwa na no kasta. Uray saan kami ngagkit-kita. Marikwanang! Maray! Nakaturog akon, Maray. Apay, Ay, sa anak pa'y ngamin anang rabi maray. Umayak kumamanin mga la iti bugoong asida. ay unay matdaytan. Mayat ti tuturog akon. Tuktukan nakpailaang mat nga umay mangalay ti bugoong. Na, apay nga rod nga agungot ka ngay. Bugoong kumatday ta. Ibagbagak laeng. Sigay, alaak nga rodon deta bugoong ko. Tapno saan ka nga agungot akasta. Ha, nakirepak laang, nagatunasaw. Mabitlaing, tay nakalaing. Nasaya at may talaamaw. Kasla si Bibiyang pailaeng. Apay Uncle. Na, kumindakid demot kanya kung dagiti mata na. Ha? Madadaol daytan ah. Ta saan akayat ni Marikwanang nga eref? Ay, nagimot-mutan dayjay ako marek. Na, Marurudak. Jesus, si kangay kwarag. Marurod ka man, kani kagawad kwa nang. Saan Uncle? Apay marurudakin kwa na ngay. Ibagam ka ni Antem, no apay asaan ka amarurod, tapno denggen na. Antay. Saan arumbang amarurod ka? Gapot na makiririf ka laan. Husto ti kunan kwarag. Isungag bayad kayo langan kanyak iti sang aribaw. Tatarimaanak ti ripyaw. Saanan? Gumatangak langan iti baro. Ay, Maribanang, santan agay-gayim ni Marikwanang, ta saan namot akayat ti makirip ijay rip na. Ah? Ay, kwa, Marituyang. Saan gayam arumbang amarurudtakan ni Marikwanang? Nagko na. Siya! Uray siyak mo ta, Uncle. Apay asi ka lang ngay. Datayo amin di tayo guraan ni Marikwanang. Dumaw dawat tayo lang iti paburkan kwa na. Ti kasayaatan. Gumatang tayo iti ref tayo. Tapno saan tayo amapan makireref ka ni Marikwanang. Nasaysaya at no gumatang kayo iti bukod yu aref, kapitan, ken nanabanang. Tapno di kay makireref ken ninanakwanang. Ngamin, disturbo kayo ken kwana no daduma. Nang runaken ka, nanatoyan.
Ala sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdengag.